kublai phi baro naga Don Bosco Media Network ni wan ra shapi ki khubor niam gejala jong katayo bakat du jong benai nai wing arjar arpusan kimat bakongsan ha kani katayo kilong rakis ni buram Chris usin kabalakshnan 0 sub district Shimenta ki samla SACYM ha ka retreat shisni Bat Raki World Youth Day ki samla Catholic ka Nativity Parish mau kerwat. Bat mentangin hal syukur kubon makambanya. Kumshi benta banya jan, bat banya teli ha ka jenget Kristan, ha ki balang shnong, bat ha ki sub-district, ki bat renget Catholic jong ke 0 sub-district, ka baha hapo ka umsning parish, ka lepelong ya ka jenget sengkut benai, kumshi benta ka jenget kenduk lang beshisin shi benai, kum ka sub-district hi barok kawai. Haka arpulai terik unai wing arjar arpusan, kalau pelong ya kejengah sengkut benai, haka balang shnong lom dam. Haka ni kesengi ke bedai ruk kesengi buram jong ukris usim. Lawan ban penmenta ya kemas bekhoj da Reverend Padar Pius Shadap parish priest jong ke umsning parish, haka jeng senran lang kisestar ni kiseng reuniam beper jong ke ni ke sub-district, Kirang ba balang na ki balang shnong beper jong kani ke sub-district. Lembat ki pait reunget na ki kat santali ki balang shnong. Begentup na du ki long kemi, ki long kpa, ki kon samla bat ki hep barit. Hashwa kamas pakod, layo shwa ka jingkeren pediang ngobha ya baro na urang ba jong kani ke balang shnong lumdam. Ha kini kesengi upadar Pius Shadap ula airu ik baptisma bakoj ya kumbashi pongut ki kulung bat ula penskem ni kinongket kam bethamai jong keseng samla Catholic 0 sub-district jong usnem arjar arpusan hadu usnem arjar arpupra. Ha kanok pai sengi lasami keketin ublay da President rangba jong ko umsning parish ba Gideon Sinclair. Lepen kut ikni kesengi da kejing mani sakramen balayalam da upadar Pius Shadap bat layo kejing keren kublai na chairman jong kini ke sub-district ba Don Bor Maulong. Kini ki kena setri duan mensuang im judon mentang ladon tingai kublai ki nong periai ke sub-district Don Bor Maulong bubu katekes kiraba balang ki sister jungi baro jungi ni balang senong hagane ka sub-district ngai kublai pi ba kila peniai baha yau Jubilee Cross kadeng pena ha kapor jong Jisu kalong kadak jong gajing lerang ya kinong tu ya kinong le kam snail ya kirunar la pensi tomeki Gagabas din halor kading pena. Kata kading jinglaran ke bakrau. Uno badon kading pena kamar udah jinglaran ke bakrau. Henry ke jingwan jung Jisu kelapan kelan adong syadong. Utau ding pena. Ubadai kedak jong ke jinglaran. Ulah kelalang kedak jong ke jingjok. Ulah kelalong kadak jong gajing sengau sarong. Pada kipor pemertabun diberi bakim seluruh ya kane devotion ke penkelah fashion room, ma? Ki lasang don gimana yang sok skor udah ding pena, ma? Kibla siang kuat robo ding pena, ma? Senai sengi 4 don rebon bentar bertai, tak, ma? Budur kata kapor jong Jisu. Udah uding kenal dong dak juga jinglaran juga kenal. Henry, lais Pak Slam hadin, balayo laigo kabalang Kristan, udak juga uding kenal orang kata juga jujur. Nado balas dia Jisu lor uding kenal kelana dong sedong. Pasca Konstantin kejing Paul dulu kadak juga uding kenal. Ulah Kristan Katolik, kalau pengelang Katolik kas ri paring baru gawai kemarum. Kemalong ke jaka jong ki pagan jong ki gentil jong kita ki sipai rom ki paksha rom ki emperor rom ki his em rom ki gobernur juga rom lapan kelal mengarang sedong mentala da ki alai serom
ke Kolosium, kabadai ke jaka balapan sitom bayi Kristen, kadai ke jengka juga balang Kristen Katolik. Haga Good Friday, upah bakoy, Julai berbor sekali Kolosium, ban perloing kalam tiding pernah lagi hajar kemidan good kibreu, kiwan, kapantian kata jaka batai bayi tenat bah, kabadai ke jaka jengki Greek hendai ke temple, jengki Roman, lah juga malah. Kacing kena ke ba, sispa persen, bohong. Dia kata ke dia ke bor jom Yesus lor ke dia. Dia nak kata ke juga jing temu komen ko para, ba mentau senem, kabalang ha ke dia jingkap ahajar pusan senem. Namar ba pusan senem kabalang Kristen Katolik ele jubili jom jing mau jing kha jom tra jing Yesus Kristus. Pusan san po dia pusan sispa. Kanu tahu dia ahajar pusan. Ikan mau ya kajing kha jom tra jing Yesus Kristus. Kajing tu kali kajo namar kata. Bau dikna wan kabalang snong jom pi udai batan kelai pi. Let's say don't get on point. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM kalapalong ye ka retreat ha ka Saint Beningkong na kabenta ki samla jong ka Archdiocese ha Saint Anthony's High Secondary School basketball court Latin Kra kabalas dang ha kapor khandai bajimen step ki samla ne ki pratali ki zone ki lawan ban shimenta shitraham ha gani ka retreat Layo ikijingkren pediang ngobha na president ke SACYM samla Eden Marbanyang batlas dang ikni ka retreat da ka jingmani sacrament da Reverend Padar Richard Majau Vicar General ha ka jingedon lang Reverend Padar Jemeres Shilla Diocesan Youth Director Reverend Padar Bajansta Kongji ula ai jingkren halor ka sacrament jing penyesuk bat iki pop bapunjat badi ban kiar ha ka jing em Lepenkut da kemas pekut ha kebau Archbishop ke Jalan Yamba Shillong Most Reverend Victor Lingdo Didi ulalong ukongsan ban penmentai kemas ha keni kesngi. Jianan kan ban ya kan du yang play. Haga jingin juga kade ke jianan kan. Hau play kade ke ubla dan lepah ke plan. Ubla dan lepah ke plan bau ni kan du ya kan ke kente. Ban pelai ia kan dia bentai nak kata kacing semua leran la penlong ba kita gi semran baru kin le chwa shriyo le thiet chim thiet ba unio ban keren ia kata aphang ka bapausan tan para marmai bat ka bapla ka long hadien makane ka beliau kalau yoman ia kata ka jingta ada jomblai kamle ranchu ia ka benor kali dia tu berman ula ada tim lut ia ka jinglong jona ula apa tai ka plon kat ka bamale dangila ia ka jomblai nimble ranchu nang kata kada ngilai ban pla nyumju le ran ban buri manong ngan buri no baga nang ilay ban pla na kata ka jintu ban buri teng gatto gane gi pop nang pilayatip ya kata ka jikai jo balang ba kamde tang ka pop kadai ke jingle sang ni sakramen syu'at drama pemban kan ya kata sakramen Ada dalam pedang cupi bala buri tangi di pop beper di por ni bala le telah bangun nak mendaksi. Namar ile je kendu yu play dan panai ni le rai. Hoi syong ru play berkom bapau mate hespi don kilendo. But kisyong haga kerteng ke jong play. Ban ai ni kecima. Padahal ni ngai itu pelat dia pada jenis, ngai itu pelat dia pada Richard, ngai itu pelat dia pada itu pelat dia pada. Itu pelat hakar kom bekerja pertai. Mereka kerkom bekerja mesin, kidei
ki altar Kristus bong ketin Latin another Christ. Barang badai ke sakramen jingkla mdon wei lendor bala ban lagi tu pri ke pop jumpi. Bad umai itu bani discuss yang bati yang kapur disha. Knowledge in the professional is no knowledge at all. Kemudian laput nato laput. Rak dengi ya itu itau baharu melakukan tala dan pelan rokok layak kaya saya sendiri om. Nampai berkat pisama berkat kejiru play jumpiru kom kita ki pop sepile kom pile benar kadang nampa knowledge in the confessional is no knowledge at all kamu ulah pun no lakale nampai la dilin berkat nami jaman kom berjulang kom bersuai wan pensngur menam ni ketu malahap kit kia malam boleh malam plan pada jenis lah ikut entah sebenarnya. Katu kadang boleh bagi mampu boleh pada jenis itu. Mangi kita tak payah tiar. Mahi malu boleh. Teh abang boleh wad lain dah kejengar tiar. Wad lain plan dah kejengar ni yang buri no ten dia kisah. Henam dia awak dia kau umbaim. Kini omat kembali ke basma, ke syarkai. Nama balai bahasa privilege. Syulit akrama te mlong. Nangan le jatuh tang di berit kena i padarin kek banga boleh rukui. Mana opi banlong rukui. Tang kita bakal rumah. Kasiti sikiroman kalendang balai dekat apply dong. Baru diberi bila lepom. But ki don't come beyond Jesus Christ. Aktin jumplay ka om baro. Kamu baro. Wat utaw wat i bong tuy bok huy ba. Ndon ro wajanay. Ndon ro wajanay way ro. Te wat ak kumpide ki ro ko nya do kata. Manong bangan puri nak tang kerjaan hanya tu begini bersemuhan kena bangan maniyo susu kejingaro ada yang pada kum kata tu dalam kam larang ipen ye kikin thai daga jikwa abra kede ke jimpuro ya kata tempel jumun siya makoi namar ba kumba ka research juga ukara district ka ko syukran most sin committed by men is lust. Kecil kuat. Kentaipan boleh kata. Most sin committed by women is jealousy. Kalau ni boleh jealousy kapok kamrit nama rutin boleh mendengar. Kim dan lani nak mentarkai ini. Sembilan kapok. Kesenjuk Samla Catholic Nativity Parish Mau Kerwat, kalau pelong ya kejingiseng ya lap. Bat rakhi ke World Youth Day hapok ke balang shnong dom sokai nong na ha ke arpu ar bat arpu lai terik naiwing arjar arpusan. Ke pang pedeng kini ke program kedai ki pilgrim ke jingkermen. Lepli ke program ha ke arpu ar terik naiwing da uba Pius Marwen unong mikmat ketan bat hadin kini ladon ke jinglik jengo ye ki ying kisem hapok kini ke balang shnong ke bedon kumba kat lai teli ki long ying Kristan Katolik da ki delegates. Hagajan meet pan, ladon kejing mani sakramen, bat kejing keren na uba Samuel Lingdo, bat lapen bud da kejing yakop keren pat ba klem pen kre subject na kidukot bat lenong na ka Bible. Haga arpulai terik lezdang da kemas bakhoj, haga ba Reverend Padar Defender Mirthong, Padar Sindrop ke parish, nong pet iki samla, ulalong usok belay nong kenyarang ba haga jing senran lang Reverend Padar John Ebenezer Bare SJ. Ha ke no sngi ladon ke jingelap da uba blasis maulong halor ke pang pedeng ki pilgrim ke jingkermen. Lepen bot da ke jingmani sakramen balai lam da Reverend Padar John Ebenezer Bare. Lepen chongshit bat penshingan ye kini ke program da ke jingwan shimenta ki sister batrai hapo ke parish head catechist ki nong tray balang ke shnong dom sokai ki samla bat ki long kemi ki long kpa
na kibalang shnong bat na kaparish. Kebumut ada ka ikunat ka anaro maha boleh pas yang lajong. Hakajuk karukom rote ka jing im jungi we. Hakajuk karukom ka jing im jungi we. Habang yon ka pilgrim ka jing ya nanti ka jing im jungi ka jing ya nanti. Kebumut banding im do ka selamat he. Ni don kam ban pek berbor ban buat ya Jisu. Hakku ka peteng ka isi el yang ada banding nombor jung Jisu. Nanti kepercayaan keempat itu orang yang mengalami membuat Tuhan Yesus. Hatu kepercayaan kepercayaan yang mengalami kejam mereka kentat yang bahawa kentat yang pun sin kepercayaan kali Tuhan Yesus. Nama kali balik, nama kali pun tuat pemban. Kata kali kebama ini. Kasih tidur Petrus nombor A, nombor Sau, orang punya. Lagi dekat bakat nyok kendai. Allah, lada berpikir bisa leben. Lalu saya jawabkan yang komentar dengan sisaan, tolong melakukan hukum lebih, jaruk yang terai. Anu yang boleh dalam kata. Hendak dah pisah ben, pisah kentok, pisah bukti. Nama pilih baklaan, they hope pisah bukti. Jaruk yang terai, jaruk ini dengan Yesus. Tuhan ini memang dari kerja, kebamah, bukan yang kata kebaya. Cik kata-kata apa pun si om. Unang tu orang justru kenal bahasa Allah berulang. Jadi mending kasih kemaui padahal dan keren dunia. Tengah ke jaka. Dan unang tu babha. Baca yang snow. Unang tu ba. Orang yang saya unang tu ba. Hai. Hakawi ke jaka hai. Kali yang ada. Bat da kini ki kubor ngila poi shika bakut jang kini ketep kubor. Ngi ai ka jingket bok ket ruang ni pibaro bat ba pindon ha ka jingkot ka jingkia penchat penklan. Ngi kerpa de pi bela dodon ki kubor baja ha ki parish ni ki shnong jong pi ba pinpa ne pentep shingi hau teu number badon ka screen jong pi knang bengindang la ban penmi man ka tayo yi ki kubor niam ka jella. Kublai shibun ublai un kurku yi pi.